Jolo ine la kwa TV an la di ben ikir macheng jui an ati tini I kabedo makiluoni Bia Highland man kono ka makiluoni ukangich dong lutua an abieno ka ini ni piane lok tie matamani pier tek wanywa wunu ka chel ngata ben wanu mabirwata kiretini en Ozelle dong lok winye ikina neno mu karangich man gin matiga time ter gere enani operation tiga tiara nyim kara duchu mano ini no ni RCC mamegwa no tiga tich matek meneno ni security mano cha ken lutero moko mamegwa machala gu gibolo I district pedo gin maber twal so no mir ki nen kid yo mo me joko la kori aranyli enoni piny do ken jema en beno neno en jayo beru gana chel matiga wego ga eni tika nya to twal onyokiro wa joma petika mero ko ritam metima ranye enuni benedong gitika donye chi koho ubino ikomzele ikarma inen operation time kakamo mauno zele beru beneti ye kar mogo ma kono tieni ena yo chwalo security kono chidong tieni wabi winyo bene kibore kuna kamane an chala dir de ben amarni umiri kawabi kwa wonu wa kwa isiti mano oloto padak no aranyiti ye kwa padano perwen no luteno vulu gitika timu jemma bejo pe kwaogi si ancho shot abilo kuzele dong la bon balo karlo tua anatu kuzele kakany ma metini kongwano nyang gine eno no timani ning bien in ko ti komi ini pio mon comme le weriwo But ara tamana foyo down wing ma wako ko funds wing ke down wing maname Kingston kuja ke RCC ka chel bana an nya ke wonu zere the champion an amira clearing wave money matika me na meri the town kuja ni ana oro RCC la wo maja e Kingston no chero mak down kuja ma chel ana pay level pa RCC be down ma dit office ene pe office ma tuko office ma ke waro an Mario RCC be down wo ma tika tit matek ma were tenini ke ne mo level pa gu tika dugo ping ko ri winyu lo man ma ke go down ke ne ko the town when level tika dugo ping so men tit matek ma RCC tika tim ne so Kingston be ka na ma chel ma ke char ye jai bene men pe bebe ko ma chel an be down mo ma die hard Kingston ma na me Kingston opposite plan B in the town anamu kuno atu wa ina ji giru ka namu e oni awai ni ke bi charu jai kenyo mer char jai official credit ne e oni ma che mer ngini customers mu ke mage maro kan ke bi nyamu mer ge maro ta char an gera eni an pa maro jai so no mer ngi mer ket we go bet ngi safety ma megwati na ma di na ma shell we no next time diri wa influencing the world wa mu ke ne wa kele ka namu megi so type money ma en bene pe winyu loka down so ali na ne ja munyu bien ko nguti attacking en be ana chel ma rescuing en ben en rion nyegi luoni sande kalung la char jay ma megene drug load en luoni ema meno mera ke loka maleng an la wo maja wan be ki to gan kan Mr. Yuri Island gan ngata ngeyo Mr. Yuri be bana madit mzee madit ma wara wan be ka kanu kome gan kan Island kan opposite Nile Progressive secondary school so an aberu kan RCC charo gero team dokti che any dokti RCC dokti jako RCC ka team lok me security jai ka meru charo jai mere nung license le jok wan we license an awaji ki sana be the same thing when nung license chi charo jai yo ati kamaleng ina we so kira en puno jai peke meru jai ti balu dano madwong jai ti ka tupukin dano jai ti ka ker ori pa dano jai ti ka kel to kin ping na we so RCC ko chero monyu Kingston up ana ya pa chwalo RCC no chero tim gine oni an gine na foya ni RCC o chero tim wa an we RCC no kuno beron piela jar dura aye be gine oni an pa tim gine pa or RCC ngara ti kwer ma dir lo RCC the president 4th division commander ana pe ki gino na moy ken me waj RCC ni cher tim gena command cher tim attacking Johnny an
ana ti anu zele champion America PM chama ayuka ame donye wele kubu bana an pa rom timu gena ku mer kum sande yo be dan mo ma wiye gora dam bo topo wa chon ki dana ngo ma ki tu mi tam wa chon ka don ki bien ka chako timu gena ki bien ka chako timu security issues donc bien ki tim attacking in kenyo piano ti charo jai ma pe chon bot ga mero nyo jai pe ke mero do e chako wa ni ana ya chwal ana ti ki kero atiki chilinga di me chwalo RCC no bien tim attacking in Sunday in you have to style up Sunday. Okay. Mere Kingston ri ki do lego gena chen. Ke ngenu chaka chen tin mi cher gere nyim. Ke na me Kingston you are risk. Mere gwa ka ma pelare. Mere gwa ka mo kabisa. Yen an ka de ba nya ko mane ne. Ke do nya no Sunday te ka ba nya gini ke ema mo ni maneno no accident mo ke kan poe ke ngore ni. Do gwa ka gi jay woni. Yen nya do ba lo ero pen RCC an pa chwala RCC. RCC be down mo be peke pia afo mate afo bene so makma chero makma ke mako kuno madano kwa hoyo wa kupirgiti ye well obe an kera wuni story ke kala wo obe ni RCC o chero o mako ger exhibit ba wa chele wenti chime exhibit mi jaye o ni truck mo mako I grade wenti kene but Sunday Kingston inano Sunday go ngwejo weng no, ka ino in la chari burn in be ngwejo red bar in ngwejo so don't catch too many safety go be ni ngwejo weng and RCC capturing down on weng polo to pinga chinge and RCC be down mo makire be par be churu lu wodgi o chi go jona chi ga when next time pa nuon pa mir nuon ne no wun kan kada digi mai da dugu kan da be ma wo weng and RCC kire ndwi ko ma go down penitentiary direct police Chico kong dano ben ana nero tije wanga duong mi opportunity ki dano chidi wayni lakunio kay neno ngan ma RCC o mako eni ba no dong RCC o kanyo kway de town there any o mako faces pa dano okay neno we yes ana foi mater Ozelle foi mater okay lutu man bedong clearing mon matie makwa konyo winye ni Ozelle or dano no or mon e kom luwergi magien ginam ke gi kachel kar duju ikaber makilwoni Kingston ci ana fo matek iken ma chengjui akero kere lok botu ana di ben pagana wani amala chen man la kwa TV